अहानबदा मरोइब पाउ चुराचांदपुर मेडिकल कॉलेज की महैरोइसिंगी कैरियर मांगहनदनबा एग्जाम पांगथोकनबा नेशनल मेडिकल कमीशन दगी अयाबा अमदी पौताक लौनबा होनरी हाइना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजन हाइख्रे। मियाम द नेशनलिज्म अमदी पेट्रियोटिज्म की वाखलोन निंगथीन लेरमलबदी ngasi wariba asi waramloi haina Forum for Protection of Heritage of 23 Unsung Heroes Andaman Chapter 1891 की co-convener न फोंदोखरे। तराम उक्सरे हाउसिंग नोंथिलगी नोटिस विंडो की पाव अरिबम रेशमा पिजरे। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अमसुंग IPR मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजन हाइख्रे मणिपुर लेंगाकना महैरोइसिंगी कैरियर मांगहनबा याबा थबक अमत तौरोय मणिपुर लेरिबा मेडिकल कॉलेज की महैरोइसिंगी एग्जाम करंबा मतमदा अमदी कमदौना थानसिगे हाइना नेशनल मेडिकल कमीशन NMC दगी MU की स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस के दिन की ऑफिस ना सजेशन अमदी परमिशन लौनबा होनरे मदुगी मतुंग इना महैरोइसिंगी कैरियर मांगहनदनबा एग्जाम पांगथोकने वाफम असि हौगिबा नुमित हुमनी मरीनी असिदा नेशनल मीडिया लोकल मीडिया अमदी सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म कयादा कुकी जो महैरोइसिंगना एग्जामिनेशन थानबा चांस पिबिद्रे हाइना संदोरकलिबा असिगी मतंगदा सेंगदोकलदुना ngarang lamphel sana kaithel da leiba मिनिस्टर डॉक्टर रंजन की युमदा पांगथोखिबा पावगी मिफम अमद फोंदोखिबने डॉक्टर रंजन हाइखे लेंगाक असिना महैरोइसिंगी कैरियर मांगहनदनबा हाइबसिदा प्रायोरिटी थमदुना थबक तौदुना लाक्ले मणिपुर लेरिबा मेडिकल कॉलेज मरीगी मनुंगदा चुराचांदपुरदा हांगलिबा मेडिकल कॉलेज असि चही फाद्रिङैदा इरांग असि थोगलकपने चुराचांदपुर मेडिकल कॉलेज की ओइना फर्स्ट ईयर की एग्जाम अदुगा लेमहौरिबा मेडिकल कॉलेज अहुम हाइबदे रिम्स जेनिम्स अमदी सी-ज़-गी-ना फर्स्ट ईयर खक्त नतना सेकेंड ईयर की एग्जाम छु वाटले अदुमकपु हाइरिबा मेडिकल कॉलेज मरी असि MU की स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस की मखादा लेबना MU की माइकैदगी एग्जाम असि पांगथोकनबा सिल्ले मसिदा होलिस्टिक एप्रोच अमा येंगदबा यादबनिना नेशनल मेडिकल कमीशन NMC दगे करी तौबा याबगे हाइबदो MU की माइकैदगी परमिशन अमदी एडवाइस लौरे NMC न पिरकपा परमिशन अमदी एडवाइस की मतुंग इना महैरोइसिंगी कैरियर मांगहनदनबा एग्जाम पांगथोकने तंगाई फद्रबदी स्पेशल एग्जाम फौबा तोरकपा याय लेंगा की माइकैदगी महैरोइसिंगी कैरियर मांगहनबा खनबा लेते महैरोइसिंगी कैरियर मांगहनदनबगीदमक NMC दगी परमिशन लौरगा चुराचांदपुर कॉलेज ता ड्युअल कैंपस हौखिबने रिम्स जेनिम्स अमदी सीजगी ओइनासु परमिशन लौनबा होनरी हाइखे मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल स्कैनवाइजती यामना कुपथाना येंद्रगदी अखोगी ह्यूमन लाइफ अनांजिंगजी एकेडमिक केनोजी फरनबैदमक्तसु अना मेडिकल एजुकेशन जदा माके इंटरनल असेसमेंट अमसुम अटेंडेंस करी करी जो दरकार ओइबनिना सिगिजो अखोई मणिपुर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ना केनोदगी सिक तौगी अमना अमु छात्र मयाम जिजिगी इंटर्नशिप से मापान तौदे अब सिगिजे यामना याम एलाबोरेट ओइना अखोई की तांग 13 नवंबर से NMC the National Medical the Commission the result everything tawriba mayamse NMC ki permission yaudaba yadamina sigi permission ding ai akoi satra sigi career satra sigi sahi mangan bi ate which is very important akoi government ki side ki karimta neglect toba karimta satra sigi career mangan satra sigi academic knowledge later na bidam karimta later our government is for the welfare of each and every individual of our state. Majorly, every correspondence we have the record. Every NMC correspondence correspond to naba, ministry correspond to naba, adu kari to we have the loina kino man the first year or second year you pekhazi am action na zulai. Sig jo planning to hold the biya na Manipur University na yam holistic approach ma chathal na bida makta chithi results ya somdagi na ibni है ना थमजलिंग मणिपुर की मियाम द नेशनलिज्म अमदी पेट्रियोटिज्म की वाखलो निंगथिन लेरमलबदे ngasi wariba asi waramloi haina Forum for Protection of Heritage of 23 Unsung Heroes Andaman Chapter 1891 की co-convener चोंगथम तोमने हाइख्रे वाफम असि फोरम असिना सिंदुना बीर टिकेंद्रजीत पार्क ता पांगथोखिबा चाम 53 सुबा एक्जाल डे की थरम मरी लेनना फोंदोखिबने थरम अदुदा मरु ओइना एंग्लो मणिपुर वार दा थौना फन लान थिंगनखिबा अथौबा 19 बु नम्फु वेल दा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कलापानी दा लोइथाखिबा अथौबा सिंगी मफम दा लैसु कतुना अमदि सैल्यूट पीदुना इकाय खुमनबा उठखे
Thauramga Mari Lenana Forum for Protection of Heritage of 23 Unsung Heroes Andaman Chapter 1891 ge co-convener Chongtham Tombana Hai Manipur gi miyam da nationalism amadi patriotism gi wakhalon leihannaba pandamda ngasi gi thoram asi pangthokpani nationalism amadi patriotism ningthina chatnarabadi lebak asida senja thumja leitabada natana ngasi thokliba thokhaningdaba thodok kaya asina miyam tangdu leitadaba phibam amada leiriba asi thoklamdaba su yai Manipur gi puari mudnai draba amagum lehauраgadaba athauba singi wari Manipur lengak na school amade college singi syllabus ta hapchinduna inkhalak leben naharol singda Manipur gi puari mayek Sengna Kanganba Matautai, Puari the Laitaba Anglo Cookie Warbuna Malem Miamda Kanganaba Tongan Tonganba Institute Singda, subject Amoina Tamlambagi Watokaya Tokli Hainasu Domine Fondoke. Cookies, later Cookie War, I champion sergeant than a Tori never. A quickie did such an history the later never. Maquiggy later than RTA Tavada, late Regiment Honogram never. The Quickie man Saya kaki artikel ada macam kesal itu lain apa berading saya masih tahu government lokal pide ada saya dah apa memang saya dah apa rebel minister kemsana hari ini masih dah apa matang saya semua government bantu benar ada kami proses yang am tahu benar apa itu isu orang yang am tahu benar still masih bawa government masih bawa apa bantu benar masih ki apa wari saya apa iya kan lain benar masih school di syllabus tak angan kelas mana lagi na lady Bogda, matang step by step, celebrity honey. Masih jahon aku galmen atu patanda apa ini thabo ko ni atu idar gadi asi aku gi mirul sing history khamada tana mama lebang musiba mama lebang kanam yo khalonda ko mi ampun makse kuchila kani ha bise ko promotion phajabani Lanjena duna relief camp single lairiba miyoi singna makutna sajab polam sing yonaba stall hangbada kuki na saba pochai kaya stall hangduna leiramba thengnabadagi irang hokre Thaudok adu ngarang dagi hauduna numit humni chupna pangthokadaba Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM na sinduna iboyai masumang lira sanglenda chathagadaba event of products made at relief camps da kuki gi stall sing hanglambadagi irang adu haurakibane irang thokle tabaga mafam aduda Imphal West District ki SP 𝐂𝐸𝐶𝐕𝐄 amade Imphal East ki SP Dr. S Ibomchal lakduna relief camp da laiba miyoi singwari sanaduna irang adu nemthanke Thaudok adugi matangda ikaudagi lanjenaduna sajiwa fabricated house ta leiriba koizam saratna haikibada MSRLM na thoram asi yaunaba takpirakpadagi ayupung mapan makhaidagi lakpane adubo makoina lakpa matamda oirom thangbade stall ani hangduna leirame stall amade reserve tawduna leirambadagi miyoi ama lakduna pot thamlamlaba matung Lamhoi Them Churachampur Biang Haina banner Thechilame Hairiba banner adu karamba mawongda thethlibano hauzik thoklibi irang asta Manipur lengakna khangsinadana tawribra khangna department amana tawbo oirasu lengakna sinba oirasu kari maramgi kuki gi posting asi yolhalibano haina hangbane Maduda MSRLM na khangde Manipur lengakna tawba potni hairambanina lauthokro haiba wafam thamke makhata na mahakna haike program asi haudrabanina matam mangna lagliba relief camp singdagi lakpa 𝐂𝐸𝐯𝐬 singda ngasi nomagi oiba khusumal sagadabani haina MSRLM gawari sanabada saragani hairakpadagi makhata na program asi haubada yanaki adubo kuki singi pot amuk yolamba tarabadi maduda thoglakpa afafatagi tekchak pumba MSRLM na pugadabani haiba wafamsu fongdoke Lagi bangsa lagi nak cina koi lagi isu kami kita ni khana ini department nama nama tahu ada su aduga saya government sini bukan su hari berpose kali mana ni hari dah hang mana hang mana tapi masih di government na tahu poni aku di khang dia khang dah kita si pose lalu piro koi betul mana request away aku ini son mari hang isi ama hang bayar lagi poto lalu tuh harga lagi benar sih salam mana Kita patut masih kita matang di irang harus patut kasai pungma pandagi irang lebatuna posisi potong koi melasi koi hong ngamdri aduh benar Kailan iba lupa mo department ini hari ba misak asi pwede pati tiraganda mo department ini ka paminar matunda mo jo pwede request jere ko mo na tuma ko try amaligo ko bu atu ki try to rame man ko mayam da yam request awe ko ai khangho gre soja gre atu mayam da na piu bakhata na ko ki hari ba chati sigi osak ambo ko ki sigi stone da ha ba ya da atu ka makhata na kari gumba hatta ko ta di machi responsible je ngasi MSRL lobby ba atu ka ngasi ki Melasi haudrabina ayuk tadi matam mana laiba isi 𝐶𝐸𝐗𝐸𝐬 sinau mayam kita mangta ngasigi saban toko wajes sabi kita ni
हाइबसी अखोई वारी सानरगा मोनसु मधु साजगनी हाइबी आया ओटीबीरे अरापादा लाइबा खुदोंसा दबा हनबा यादबा जिंजु सिदा लेपिरो मोइ डिपार्टमेंट ना साना थांना बोलो सिन हाइबीरे हाइबो हम थमगांदा अखोई गसी मेला से होनो मा सिदरे ngasi ayuk security force singna thi humbagi thabak chathabada yamlam kulai sing fagat pangamkre hauta khulen amadi hauta phailen village ki marak ki chingkhongda pokhaibi yaba polam sing yauna yamlaba khuchu khulai sing masakhang da mioi kharana lotuna thamle haiba pau ama phangbadage operation adu chathakibani haire operation adu Bisnupur district ki police ki team ama additional SP operation Amarjit Lama Bamna luchingduna amade DSP P Sanjoy amasung OC Subedar Sakti Sen galoinana 2 Mahargi team amadi D144 BSF ki platoon na Bisnupur district ki SP ki mireng makhada ayuk pung 3:95 rom chatpadage hauduna ayuk pung 9:30 foba haiba mafam asta chathakibani haire Hautak Phailen village ki manak nak laiba chingkhong dagi magazine yauna 9mm ki country made pistol ama ICE hand grenade tara gelatin stick tara tare fagat pungamkhre amadi kumbi police station da masig mari leinana case ama register tawkhre haire Kapliva Singh Momon Minok Tamansi Haibagi Wakalonda Haukiba November Tareta Kangchup Chingkhongda Kuki militants Singna Kablak Panomaina Mioi Mapan Sokibagi Manungda Kangchuptagi Fayeng High School da Hangiba Relief Camp da Lairambi Ibem Chachanu Rims Hospital da Laika Naramlaga November Tara Tarukta Laikidabada Mahaki Imungna Nanghoriba Awabada Saruk Yaba Oina Sorat Ki Mating Oinaba Like-minded group LMG Manipur Amadi Tapta Institute of Fusion Music Taifumna Lupal Lising Tara Taruk Mating Pankre Tengbang Khongchat Adu LMG Manipur ki Publicity Secretary Rakesh Naurem Amadi Taifung ki member Gopi Mohan Anina Luchingki Loinana LMG Manipur ki member Kunjeswar Mangsa Tabam Sarat Pukrambam Surendra Ningomba Debikarani Furai Latpam Suni Ningombam Amadi Parihan Maisanam Sarugyake LMG Manipur ki Secretary Ozit Sorokhaibam na Phongdo Khibada Pikliba Chahi Mari Fadriba Machanupa Hondoklamduna Ima Leibaki Damak Tawaina Ponta Pikrabi Ataubi Ibem Chasanu ki Tawaina Mapugi Laikonda Igna Chikna Labor Oirasunu Imung Asigi Ka Henanungaitaba Amana Class 9 Kakta Tamlibi Machena Pikliba Mopa Mama Sagna Nauyok Naukonduna Lehore Masena Laripu Tamgadra Yum Gitaba Puhona Gadra Haiduna Wakal Podum Puhova Se Yamna Nungaitani Haike We announce Masija Himanita Yawa Aduga Bimasina, we class 11 carbon to Maki Maka, number I Kavamali, Tasina Imumada, Mama Amana, Manutam Sadana, like the Baby Mungas over money, Tasina Masanu P, Asina, Masana massaging there. Now, only Kaluga, we social media over to Jungo Pawi. Pau Gimerak Natin Babrematang Luminasi. Welcome you all to UNAPO School Channel in Fal East, a fully residential school ranked Manipur #1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World in Co-Education Boarding School category. Academic session for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration. Diabetes ko loy na hingliba sing thamagi manungda control to bangamle urea creatinine wangbasu thamagi manungda hanthaba ngamle khong ha manungai tebasu numit mangani gi manungda fahan bangamle pile saibadi nungsang nabasu chama da chama fahan bangamle cholesterol wangba numit kunida normal oi bangamle BP wangbasu thamagi manungda normal oi bangamle fatty liver oi basu thamagi manungda fagat han bangamle pumnamak natural oi ba hidak makhalna laing jabani hakchang da sokadaba side effect amata laite makhata na hidak chabagi mathau su tanaroi hena kupa parol gi damak ngasimak langsin birau diabetes hospital soibam laikai ayangpali road opposite Karkinos Jennings Hospital Porampan Imphal East near Punjab National Bank. Break imatung taramna uchari makhataba pau pizari Master Tambagi admission process asi athuba matamda mapung phana loisilhanduna athuba matamda 2023-24 session hodriba department singi session hawanaba musuna taksilagani haina Manipur University Student Union na thador pachirol amana haire
Manipur University Student Union amadi Kangleipak Student Association loinana mahairoi loop taruk kangarang apun mamifam ama famkre MU da oiragliba phibam gi matangda university asibu hena fagatnabagi damang KSA na pukhalaki wafam sing adu musuna taramna OE amade makata na su mahairoi singi damak MU hena fagatnaba mangjaunana musuda khanghan biduna pirakpa suggestion natraga opinion natraga ideas information sing musuna taramna okane loinana MU gi hena chawkhatnabagi damak musu amadi mahairoi loop tarukna faminaduna university asibu awangba thakta pukhatnaba wakhal taminare loinana university asta leiriba amotpa amadi asoiba khudimak makhata na thidoktuna hena akan mamideng changhallagani haire aroi beda maroi pa mohana pizare Churachandpur Medical College की mahiroi sing ki career manghandanaba exam pangthoknaba National Medical Commission dagi ayaba amadi pautak lawnaba hodari haina Health and Family Welfare Minister Dr. Sapar Manjana haikre Miyam the nationalism amadi patriotism ki wakhalo ningthina leiram labadi ngasi wariba asi waram loi haina Forum for Protection of Heritage of 23 Unsung Heroes Andaman Chapter 1891 gi ko convener na phongdokre Hauziki oinadi matang asida North East window na pizaba pau loi sinjare ahen ba pau gi damak nungthel pung mari gi pau mideng tabiyo